Ti ila pois ka benta ka bakong sandu jong kani kelempong ya kedua mata sengi bat kata kalong ban pen scam ya ka leadership ka bathamai leni kinong ilam ki bathamai nadu ka pos yung president ter markide ki samla ki pashimti na ka leadership kablalet no hapo ka jinglam jongu samla lambok star marngar samla Donald V Thaba samla biangbor paliar bat hakni kapor ngan shu tu khandit ipor jepi ngatip kapor kalayat ha ka khandai trek jong jembang ngilala ban pelong ya collection kapaka team jong kani kalong jong kani collection kalong dang hem ka jingele bak phia ding kidang me kapamut phindai ki twach bera kenong ra dong musa ban ptin lenti ya kajing syakri ya kari bakajai berdeu lingba ko office jong ka kasi students union ngan chu pentip hang dia candidate yaki detail ki ba yadai bat collection la yo ban tab board hadu sau pu khandai hajar tali kibut hang tu sengi na ki unit barok bele poirenti ki balong sau spa khandai pho bat ki board ki balong valet ki long sau hajar new spa lai pho ki unit bat circle ki long kumni east khas hills ki bakan thup ka shillong barok ko wei san pho sau tuli ki unit south khas hills unit khat pratali ki unit South East Central Circle New Tulik Unit, Eastern Central Division Arpusan Unit, Sokyong Circle South, Tersat Katlai, East Jante Hills District, Khat Khandai, West Jante Hills Unit, South Pulai Tulik Unit, Southwest Khas Hills District, Prapanriu Tulik Unit, West Khas Hills District, Prapu Pratalik Unit, North Khas Hills District, Shispa Shipo Unit, Bat Unit, Nashabar, Kibat Kantup, na Karnataka, Delhi, Bat Assam, Kidan New Tulik Unit. Nasha Bantep Board, Nakaway Unit, Tang Shipo Ngut, Kabamut, Hakatrosing ala Shim Kulum average. Kastreng leni kabor jong ka KSU la dengi bo tang arpo bo dunado tang arpo ngot union kadan manta shipo wajar ngon kiriwele na manta kadauba dausan jong garib kajat beriu ti anom bam shu e kapor patakne kapor ngan kon ya u secretary jong ka election committee Ubadai Ruh Hajuk Kapor, Chairman Jongka North East Friends Organization, Bonshime gini kebenta, lesi hangi kibadan kaki isu ngiyong kebenta kebakentang, kajingete ban syakri hok, ya kaki isu lingba kijing bagi jing tenju baro. Hapo kaki isu Nyimdon high level. Ngalit mentan nang tu syadien kadai ka washroom latho ang tu washroom for VIP only. Ngalatar tipkin map namar ba ka washroom mo mulai bendan hadu washroom bu nyenang habis tu kamta hangi imdan high level to yin peteng ya kanika program ban kloy ka kam ki don hadu lai ku arngut ki nong sha jit namata bakin ket ban ba biang sasisen ya kalingkor ka bakhia hadin collection ka bakhan riu namata ka samoy trekam
jong snem arajar pun rio hado art kondai ngan khot hakai lai teli ki kan hon ban ka kan hon kabaning kong kaban khot ne soba ban yawan kini kepekat panang peli kerteng bat I basam inshim kini kebenta ban katkum ka artikel trekam riti jong ka KSU kiba syapan scam tamai ban kit ban ba ay kani ka lengkor namata kini kisnem ke bagala ban mention nantan kadon ka pledge rene ka jingete hapadang ki dekot bat ka union ngan khot ningkong manta ya ka kenhuon ka paningkong kata hapo ka jinglam jong u elected general secretary jong ka seng bathamai u Ruben Anderson Najer kiban board ringkat bat I kinlong pensyai bor lang Rani assistant general secretary Gary R Mauli office secretary Andrew Gary Dhar assistant education secretary Hopeful Bon L Maunai assistant finance secretary sebab peniki sejong kat nganang pertai kerteng jopi Milajit Khongbu assistant organizing secretary Kevin Nelson Wanrap assistant information and publicity secretary Nangshngan Bhalakyang assistant sports and cultural secretary Ferdinand Kharkamni executive member Shampang Nonglang executive member Batu Samla forward man Nongram executive member kani ketika kenuan kebaningkong bat hakani kapor nga khot I ba Samuel Bijerwa bin Shim kede benta ban penskam ya kani ka kenuan kebaningkong Katkum ka artikel ke balai jong ka riti terikam jong ka khasi sensunian syabingin long di nokit kam iwapura na resim ya ta kacingkular ini ka pledge katkum ka di constitution tiki para samla suapan board nadian jonga ni isamla kari daga mensim kit kia wat tibriu tiblai ni kular scam ban syakri hok met ban mensim ya ka khasi students union ban lingba jongka ya kari ban ka jat beriu khasi lingba ki jing bar ki jing tenjo boro rishiwa swam ngan khot manta sai ka kunwon ka paar hapo ka jingelam jong u vice president bathamai katau samla pen kemen lang sanmit kiban bot ringkan ndai James Hitler mau penyang legal affairs secretary Alaric Kharjana education secretary Eric Anthony Nongkantri, Sports and Cultural Secretary, Shining Star Karbito, Environment Secretary, Batan Bok Malngyang, Assistant Sports and Cultural Secretary,
Shelkit Bok Karbani, Astan Environment Secretary, Sandy Sotun, Astan Organizing Secretary, Streamly and Suchen, Executive Member, Laikpar Singkrem, Executive Member, but Samla John Fisher Nongsiang, Executive Member. Ki samla subha banbut na din chunga. Ngi ki samla gari tak men sim kit kya bat tibriu tiblai ngi kulas kem bat shakri hok met ban men sim ya ka khasi zun sinian bat lingba jongka ya gari bat ka jat riu khasi lingba ki jing e bat ki jing tenju boro wow. Shua bangan khot ika kenuan kapalai ngakerpan ya i samla baladan bok khar kamni ka kenuan jong i balapan kre ka jengrawai pentingan hak ni ka sengi seisian pan ba kinang pen kre namar hadien kani ka jeng penbana ka jeng peskem kandang ka jeng keren pa hadien kata inyo kajing ruai biang napi di ya ka kenhun ka balai pat ka kendun ka bakhadu nak ni ka executive committee jong ka central body nga khot hang ni yau samla Raymond Karjana president bat peringkat batu kin board kini Clean Star Shabong organizing secretary Pinshai Kupar M. Dakar, Information and Publicity Secretary, Yashan Borlang Mukim, Finance Secretary, Spandar Singh Lingkhoy, Astan Finance Secretary, Jeremiah Potni, Astan Organizing Secretary, Eddie Malngyang, Astan Organizing Secretary, Lapentip Shanga, Ba Usamla, Ostanik Mabnyang, udah nakamet kabamda kot kia, umla bandaran dekat bat ngi hanika sengi bat yu lepen kamti kom Astan Finance Secretary jong ka union nang ta pensngan lang Lingkhoy Astan Information and Publicity Secretary bat dan kupar dong bri executive member. Bagi samla subha banbut na din chunga. Ngi ki samla gari tak men sim kit kya bat tibriu tiblai ngi kulas kem bat shakri hok met ban men sim ya ka khasi student union bat lingba jongka ya gari bat ka jat briu khasi lingba ki jing e bat ki jing tenju boro Swabish. Kinong ilam kilet bat kiwan kalama bat office yung ki issue ko mga kadamihan na pasdang kanya ini syujunap blain kurkui pi pun prat lenti bapin ai ka babatam ka baslurtam ka bahoktam bat dakamen sim tiblay nang nish kamat ban syakri hok kumba pila syem mantan ya kular ya kari bat ka jat penriu
lengba kejing bak jing tenjo ki baharu kam. Yala kari wajak benreu lengba ka KSU.